un film utakmici prvenstva Vojvodine za košarkaše do 14. godina sastaće se ekipe Vojvodina Srbija Glas iz Novog Sada i Feniks iz Bačke Palanke. Evo i sastav. Za ekipu Vojvodine Srbija. Ima se dan 16. 4. Bogdan Ivanović. 6. Vasilije Stanković. 8. Boban Dijelić. 9. Kasim Čorić. 10. Bojan Ivanović. 12. Matija Brdić. 13. Ivan Zekić. 15. Filip Cicarević. 18. Aleksandar Ivanović. I broj 23. Vukovijević. Trener ekipe Nikola Tišva. Za ekipu Feniksa, kapitan tima Zrnagosa, Ranko Čulić! Broj 4, Milan Kecal! Broj 5, Luka Zečević! Broj 6, Marko Jelić! Broj 7, Aleksandar! Dakle, posjetioci, ko će biti novi prvak u Vojvodini u kategoriji do 14 godina? Kada su u pitanju košarkaši, sada ćemo za nešto više od jednog časa. Ekipa Vojvodine ili Feniksa, to je jedino dilema.
Saludos por su regalo, come titolo sulla pallone. Tornato a Zappo, Santiago. Capite Felix na linii sono ribattere. Tutti una volta. Bravo! Tutti deve salire sono ribattere. Felix, tutti una team.
Ciò che si chiama Izvor invece lo sapeva che questo riguarda pregiudici su un gruppo di Danes lo stesso tratto di Danes delle preferenze. Questi sono la rapporto va in un prima delle. Liczbę uczyniło wreszcie wolę sobie okazję partijne z Pinoceki, to też się zabierała Zekicia. 12 Zekicia, na to Zekicia. Tutti i soggetti del tratto cittadino, ma è finale da sempre stata di voi di Serie A.
Pochi to wyjątki na scenie jest odbiegający na kabinę, to się połączy na rachu północ. No dobrze, Felix Torres. 15 za Felix i zginął Felixu. Na początku słowa chwili, czy ty utrudnicy profesor Wojciech Zakoszewski, Słowia na początku perioda. Felix 19, możemy na sobie następać. Żenada za Felix, 14 sekund, temperatura, 19-15 za Felix. Ruka Sekcjowic. To ona wolna, ale sobie na koniec. Lepszy graczką na ciebie Rozator Felixa zabrałem Jadana jest Miłosz Szczeszyn. Widzicie pasa do Bacera? Zabrał na Zekicia. Ostatnio to jest jedna regula do półka.
To jest do akcji, no i cóż, szybki precedent jest Aleksander Kierzyc. Ostatni, jeszcze 6 sekund i wygrała drugą mecz. Bardzo nie
Izrael i Filipice ulicy Zobaczenia, ale z Audi nasze rozdrobienia to jest możliwe, ale same też. Mamy, czujesz, oj čisto banano, ovdje ne čuješ čisto. Ovdje se čisto vidi da je zona. Neki što stoji čovjek, nikoga ne čuva. Zabrałem 16. Vidi, imaju moru, vidi do kraja. Thank you.
27 za Feniks, na to zawodnik Serbia Gas.
sekundy osoby Filipki, Zagratowo, Połowna, Trozita, Wałczera i Felisa Radisław Markowicz.
Udjelić imaju isti broj. Jedna 13 dolazi prvo špil, drugo koljeno.
do linije, Luka Zečević iz tenisa. Na početku smo drugog problema, imamo utakmicu prvenstva Vojvodine. Na početku smo drugog vremena finalne utakmice prvenstva Vojvodine za košarkaše do 14 godina, nakon prvog poluvremena 35, Feniks 32, Vojvodina Srbija Gas, terminator u drugom poluvremenu pripada ekipi iz Novog Sada. Počeo drugog poluvremena.
quindi si vede che non si può. Były Seria Basa zabrano 16 ewentualnie. Do spowodowania za Miłosza Cieszyna. Iluście Wojt Irkowicz. Decydencja bardzo decydencja za Wojt Studiowach. Przed chwilą to Visti
Ej, da meni sudije da znaš da imaju 4 penala, neće više do kraja jedan. Dati iz bonusa. Dwa słowa na pracę za Dejliwa i Kurwa. Minut 50 sekundi od priorytety, Minut 50 sekundi
prelevava 10 minuta, 50 kg. Vojvodina Srbija Gas 48 kg. I posljednji minutu treće četvrtine.
7 minutos 12 segundos se descarga el
Thank you.
Dakle, evo je imena igrača koji su svoju titulu prvaka vodili u kategoriji od 14 godina. Bogdan Ivanković, Vasilije Stanković, Bojan Bjelić, Vukašin Čolić, Bojan Ivković, Matija Grubić, Milan Zekić, Filip Čičarević, Vojko Banac, Aleksandar Ivanović i Vuk Kolijanić. Trener ekipe Nikola Tišman. U polovremenu finalne utakmice između Feliksa i ekipe Vojvodine održano je takmičenje u šutiranju 3-2-1. Najuspješniji je bio član Feliksa, Luka Zečević. Evo, trenutno zolta kresta, vreda utakmice dodajuje nagradu Luki Zečeviću, koji je bio najuspešniji u takmičenju 3-2-1. Za najboljeg igrača ekipe Feliksa u današnjoj utakmici proglašen je Ranko Kulmović. Čestitke Ranko Kulmoviću. Najbolji igrač Vojvodine u finalnom meču bio je Bojan Ivković. Čestitke Bojan Ivkoviću za titulu najboljeg igrača finalnog susreta između Vojvodine, Studija Glasa i domaćeg Feliksa. Za najboljeg trenera proglašen je trener pobjedničke ekipe. Nikola Tišman. Čestitke za Nikolu Tišmu. Dakle, prvo mjesto na ovogodišnjem prvenstvu Vojvodine u kategoriju do 14 godina pripada je sastavu Vojvodina Studija Glasa iz Novog Sada. Evo je kapitena Veljka Banca koji je primio diplomu u ime svoje ekipe, u ime pobjedničke ekipe Vojvodina Studija Glasa. A evo je medalja zlatnih za pobjednički sastav još jednog. Bogdan Ivanković, Vasilije Stanković, Bojan Bjelić, Vukašin Čolić, Bojan Ivković, Matija Grubić, Milan Zekić, Filip Čičarević, Vojko Banac, Aleksandar Ivanović, Vuk Kolijanić. I još jednog trenera ekipe Nikola Tišman. Poštovani gledalci, hvala lijepa što ste bili protekla 2 dana ovdje sa nama u sportskoj kvali Tikora. Želim vam prijatne praznike i igračima u Vojvodini još jednom čestitam na tituli, a košarkašima Feliksa na osvojenom drugom mjestu. Hvala svima.
fotografiju, ono daj. Ajmo ovdje se namesti. Samo dođe Vukašin. Ajde, Vukašin. Zasluži, ni grupu, malo to ovako stavi dole, ajde. Bravo. Smiješak. Bravo, momci, ponovimo. Budemo sigurni. Da, tu snimate, 26, sam dobiti. Da, budimo. Bravo. Ko je najbolji? Moša! Ljubi ga, deda! Ajmo, Srbija. Ovo, momci. Ajde još jednom.